Mogao sam otići živjeti bilo gdje, možda sam čak i jedno vrijeme i razmišljao o tome i te papire, predavao sam da odem, ali hvala Bogu pa sam ostao u Bosni i Hercegovini jer ne znam, volim Bosnu i Hercegovinu i ne bi se mogao navići nigdje drugo da živim nego u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ima puno kapaciteta u njoj, volim tu klimu, volim te ljude iz Bosne i Hercegovine jer su, ipak smo mi dobri ljudi. Ipak imamo puno merhameta i ovdje niko ne može umrijeti od gladi, dok to nije slučaj u Evropi. Tako da se tiče Bosne i Hercegovine, najviše volim tu toplinu. Svi naši sportisti su od fudbalera, košarkaša, svi su naši sportisti pravi ambasadori i ja sam ponosan na njih, na sve naše sportiste. Ja mislim da se mi možemo izvući i nama malo fali samo ta sekundica da se dogovore političari i da napokon ova država krene pravim putem. I može krenuti pravim putem i mi bi bili, da se političari dogovore, mi bi bili možda čak i kao Švicarska. I ja se nadam u budućnosti da će Bosna i Hercegovina ući u Evropu i da ćemo se plasirati u Brazil.